I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas igramo Hunger Games na MCHD-u. Ljudi, puno vam hvala za 180 pregleda na YouTube-u i 28 subscribera, puno vam znači, idemo sredinu. Eventi, ej! Ne. Se ugušiti. Ne, dobro. Oh my god. Gdje su svi? Dobro, otišli su sa centra. Idemo lagano na rutu. Evo i kapicu, jej. Idemo gore. Ova će epizoda sigurno trebati kratko, zbog toga što nismo baš dobro krenuli, ima previše hakera. Imamo gore, ja mislim neko lutovo. Je, a vidimo da majmuna. Ne, vidio dakle me gađa, ne, hakeru, Dobro ljudi, to je bilo to, što se tiče ove kratke epizode. Ostavite obavezno like, share, subscribe. Ćao!